talo fatu. Le nei taiao, aleluia, o le aso fou le nei. Tatou te vivi ma oli ai le tua. Hallelujah. Fatalo fatu le apostolo. Mal masiofo. Hallelujah. Fatalo fatu foi au na le tua, mo latou fale tua. Ta mama tutua tina. Au talavo se ia o lava le fana witi o te fatalo fatu i le suafa manu malo Yesu Keriso. Hallelujah. Hallelujah. Te leilo ia te oe au. Oli lo loto amene wa faya le tua me silsili. Salitonu foi wa faya le tua. Mele leilo ainga le nei vai aso. Praise the Lord. Le au tatalo. Lo mato tamayo le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia ho mai lo malo. Ia faya lo finangalo. Ile lalo langi. Pe yona faya ile langi. Ye fo ai mai ata I mato. O mea ta tau mele aso. O lau wha malo longa. O lau wha manga longa. O lau wha fonga ia te I mato tama. Te tatalo le nei tai au ia ilo wha manuyanga I lunga o hainga taitasi. O I lava ta ma wha longolongo ma mata mai le nei tai au te tatalo ia o atu lo mana mato te vivi I whaatasi atuahi. Ia watu lo vi inga wa te tau ia te oe le vi inga. Fa mai lo upu le lei oe. E fa vavau oe. E fa maoni lo alofa. E o atu lo fa maoni le tupulanga ma le tupulanga. Mai tawita lo wanganga e fa manu atu ia Yehova. E awa foi ne ngalo se meo titoni a te au. Fa manu atu ia te ia. Awa o ia e fa mangalo mai. Ami o leanga uma, o ia e whaola ina mai le tunga mau. Mai o ia e malia ai. Lo manao I mele le uma, whawhetai tama. Whawhetai lo lele. Whawhetai lo whamau. Hallelujah, lo wanganga. Whamanu atu I heiawa. Lo wanganga. Whamanu atu ya Yehova. O mea uma foi o I totonu ia te au ia whamanu atu. E o foi e vi E o foi I le vinga ma le mata ngofie tama. Ia via o e Yehova. Lo uanganga whamanu atu ya Yehova. O mea uma foi o I totonu ia te au ia whamanu atu. E o fuai I le vinga ma le mata ngofie tama. Ia via o e Yehova. Ia fai pesenga
Fafetai le tua le nei tai ao. Fafetai atu ya te e lo aina. Fafetai atu ya te e lo whanau. Fafetai atu le tua le no whamalo. Matua matutua. Hallelujah. Fafetai atu ya te e. Awa ele anga o ta o tagata. Awa mai ona lona lofa tu noa. Wa ia whaola ina i ta ua. Fafetai atu le tua. E ina lulu ina i tatou. Fafetai le tua. Ola na whamano longa. Amene. Mai la na fionga. E mai le vavau. E o le whavavau. E tu mau ia. Mai le amatanga. I le so. Se o le ngatanga. E tu mau lo tua. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Mai le vavau. I le whavavau. Ole papa ele malue lue mayolo olo mawalunga olo te sawai mele malosio itamai. Hallelujah, Lord. Mele malosi vavau. Praise the Lord. Ile vavau tumaoe ole papa ele malue lue no uolo mawalunga o te sawai mai le malosi ole itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai ole atua ole vavau na te umau oe sia elo uleo malanga elelei oe malulu e mea uma moau sila via hei a umanatu le tua le maunga le tua le vanu mua mua pea
Manuina lo suafa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ia failea mataulanga taulanga famanu taulanga fafetai ia langona mailelangi olau alanga. Taulanga famanu taulanga fafetai hialangona mailelangi olawalanga. Alleluia, alleluia, letua le mana. Alleluia, 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 amen. Ia fanene ina lea sua sili ese lilingi maya Yesue Papatisoina ma maya famanuyanga. Alleluia, 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 amen. Ia fanene ina lea tua sili ese Yesue olowananga mapapatisoina matso umaya famanuyanga. Hallelujah. Yatama lilingi maya lawanganga paia lilingi atu lilingi ane au famanuyanga le tua ile fale ma le fale ile ainga ma le ainga au famanuyanga tama ya manuia ila tau le tua le lato ulu fafo ya manuia lo lato ulu fale ya manuia so se metango yo lato lima tama le neita ya tama ya manuia lato ato la fa malo longa lungolo e kalesi lungolo nu lungolo e ainga lo mato tama le neita ya Fafetai tama it's a tau mono meo le viinga e fo yatu yate oe ona o Yesu. Amene, amene, hallelujah. O te whatalo whātu le paia ma le mamalu o le tato ekalesia le neitai au. Le sunga le apostolo, whawhiangainga, ma o lato whaletua, ma lo le soifo maua, ma le lange mama. Le nei wo au lia le nei aso fou, tato te fia ma oli i ai. Ia whapitoa sa o whatalofa, i sesi le masani o na tato mafuta, a ua mawhai o ne mata mai i le neitai au.
Malo le foe, malo le fo lau manuia. Ia o lau ingoa o ese, o au se tasi o taitai i le ngaluenga lau tele i nei Hosanna Brisbane. Ma o te fia moli mauina, e tusa ma le tatou sauninga le na whai le vai aso le te nei, i le awa onga o le sunga le apostolo ia Joshua Avia, o le mata upu o le taimi o i unga. A whaperitania, the end times. E se le mānaia o le sona na mawaina i le nā o a onga. A le nei tai au, o te fia maia se foi upu sa whaongaina i le nā o a onga, e a vea ma se wha malosi mo i tātou. O le a maua lea i le e peru, lona mataupu e sifulu, a lona foi upu e lofo lima, o le a o whaitawina. Aua le lafua ina, le wha potoina o i tātou. Pei o le masani o isi. A ia fe mā whanawhanai. Ia atili ai foi o na whapea. Ina ua o tau i loa. O le aso o loo taulata mai. Ia o aina i loa o le a tatou mafuta whapea i lunga o le ea. A tonu o tatou sila fia uma. Ua matua luluina ma vevesi tatou lalulangi. Talu o le nei whaamai o le corona. E ui lea. Whaafetai le alofa le atua, ua iai le nei awala fōu, tātou te mafuta pēr. Ai ngai, aua le lafua ina le whaapotopoto ina, whai pēr le tātou ngaluenga o le whemā whanawhanai. Tātou ngalu loe mā losi mo le atua. E ui ina fōu awala, whaamua pēr le atua, ma lana ngaluenga, ai sea, ua lata lona toia fio mai. O se whamatalanga mo le tātou fōai e ala lea i le sfuluai ma le taulanga. O te fia whai tauina ni whai upu ma le tusi a Paulo i le ekalesia i Korinito o le a maua lea i le lua Korinito lona matau pue valu a whai upu mua se ia whaangata i le wha. Whaafonga maia o le a o whai tauina. Le au soe, mātou te whaelo atu yate o tōu, le alofa tūnoa o le atua, ua fōeina mai i ekalesia i Maketonia. A wana tofo tele ina i lātou i puapua ngā, ua atili ai lo lātou oli. A toa ma lo lātou mativa matua te le. Ua sili ai le whaulai o lo lātou matamau. A wā o te moni mau, na lātou lota fua i ai e tusa i a lātou mea. E sili fo'i i a lātou mea. Ua matua ai oi mai a te i mātou, ina ia talia e mātou le mea alofa, o le alofa whaitele lea e sosoani i le aupa ia. Ia le pose lilo, e tusai ma le vaitaimi le nei wa iali tato lanulangi, ona o le whaamai o le corona. Ai a tato manatu i le tusi na tato whaitawina. Whamai ua matua tofo tele ina, e kalesia i Maketonia i puapua ngā. Ai whai mai wā atili le lātou oli. E ui lava o na matuate le lātou mativa. Whai mai le moli mau Paulo, ua sili atu le whaolai o lātou matamau. Whai mai sa fōai e kalesia i Maketonia, e le o na o mea wa lātou maua. A o mea e sili atu i mea o lātou maua. E se le mānaia o lea whaataitainga mo i tātou le whānau o le atua. A wā e pei ona taua i le whoipu mua o le neitusi. O le alofa tu noa le atua na whoai ina i ekalesia i Maketonia. O le alofa tu noa fo ile nā ua iate oe, ua iate au. I avea lea ma se lui i le tātou whoai e ala i lau se fuluai ma lau taulanga. Ia whapea foi o na mau e tātou le loto ai oi. Ia whaia le tātou whoai ma le nau ia tātou whesosoani i le ngaluenga le atua. Tātou te talo. Le atua mamānai, mātou i fo atu nei tai au. O mātou whaitauina le moni mau a Paulo e tusa
ma ekalesia I Maketonia. Mātou te whaamau lalo atu, ma wala au atu I loa whio. Ia whaapea na whaamalosia mātou I loa lofa tūnoa. Ia whaapea na mātou maua, loto o nei ekalesia. Whaapea na mātou foa I fua, mātou whaamaoni I le mātou foa I le neitai au. Ina ia whaonga ina, ma wsosoani I lau ngaluenga. Anganga pa I ai, o le a mātou saoni, mātou te whaalongolongo I lau upu I le neitai au. Mātou te wala au I loa whio, ia whapena o na iei lo whaunga I lau au auna le neitai au. I le suafa Yesu. Amen. A whai ua iate oe se manatu e te fia foai I le nenga luenga, o le nā ua whaali atu I lunga le ata, le awala e mawhai ei o na whaataunu uina lau foai. Ia, au le taimi nei, sauni lau loto ma lau whaalongo, tātou whaalongolongo I lana upu o le afonga ina e le sunga le apostolo ia Joshua Avia. O te taitonu o le awhaua uina le, a o onga lena amataina le vai asalente nei, o taimi o le unga. Ia manuia lau whaafonga anga. Whatalo whātu le nei aso I le tātou au whaafonga, talo whātu le kalesia le Hosanna, our church. Mai lātou o loo maua mai le nei whasalaunga, a whapeo le taimi mua le nei wa e whaafonga mai ai, whaatalo whātu ia te o le nei aso. I whamanuia le tua lau whaafonga le nei aso. O le nei taimi o la tātou o sa o le tātou mata upu mo le nei asa. A mataina tātou se titalo, whaasosolo ai le nei aso le tātou mata upu whaafitai. Puno mai lo ao tātou titalo. Le tua lo mātou te mātu I nātu le nei aso lau kalesia mai mātou lo whaafonga le tua le nei aso. Ne ia mawhai o na mātou sauni o mātou loto e whaafonga I lau upu le tua. Wala watu lo mātou te mā, sauno mai le tua ia I mātou. E ala le lo wanganga pa ia, whaonga ina lau au auna le nei aso. Mātou te whaalongolongo ai I le wholofola ina po le au ina la upu. Lo iei mātou se taimi le tua lo talano ina le taimi o le unga. Whamalmalama ia I mātou lo mātou tua, wala awatu le tua ia whapa ia whamanuia la upu. Whafonga le tua le nau ekalesia, mātou uma le nei aso. Ia whamanuia mai lo mātou tua, wala awatu le suafo Yesu, amene, ma amene. Whaftai a whapea o taimi mua le nei ua e whalongolongo mai ai o le mai aso ua tuanai ma le aso sa le nei, ma le aso sa o loo ilumanai o loo o whaia sea o onga e whatatau I le taimi o le unga, e tau le tuspaia o taimi a muli, o taimi muli o le olanga o le lalolangi nei, o le asasa ua tuanai sa o e tolu vaenga o le nei mata upu, vaenga mua o taimi makalena le tua, o le sa whamatala le vai aso ua tuanai. O le tau le nei, o te fia tau tala I taimi o puapua ngā, po o le taimi lea ua lata mai le toe fio mai o Yesu Keriso, o le vai aso lea, o lo lumanai, o le a o whaiwina ele nei au onga, whaatau le toe fio mai o Yesu Keriso. O lona winga, mai fuafuanga le atua I ona taimi, ma ona piriota o le lalolangi, lona lua, o le taimi ua o mai I le sauni uni atu o le lalolangi, I le yaso le unga, ma le vaenga muli, o le taimi o le toe fio mai o Keriso. Whawhaingo fia o le mata upu I taimi muli po le end times, o se mata upu e le whaingo fie, e whaisi lave o le mata upu le nei, o leo te wha malosi a te oe I a taumwhai e muli mai o lau taumwhai fo I e wha matala nei mata upu ina ia mawhai o na maua se tātou malama I le nei fo I vaenga o le tala le leia Keriso. O iei tātou lalolangi le taimi nei ua tele mea ua tutupu ua ātangia mai ai tele whailonga o le toe fia mai o Keriso I le o toe mamao ua lata mai.
o le vai taimi fo i le nei, o le taimi o le whamai o lo iai le virus, tele i o mea ua news ese mata o video ua amatanga pe ua whaafasilingi ai le mawhawhau nisi. Ua confused nisi, ua fefe nisi, ma ua fasili nisi, o le iunga ele nei o lalolangi pele ai. O le au tu moni lea ua au fia talanoa le mta upule nei sei a mai sina fesoasoani le tuspa ia ina ia tātou loa a ua le whaalongo I tala ma me uma o lo whai mai a sei tātou vava ai po le ale fionga le tua. O le winga le nā o le nei a onga tolu mta upu, tolu free part of our series. O la amataina la o le tusi a le lua le te Salonia o mta upu mua mata upu lua le whai upu mua le sifulu lua te Salonia. O la whai tawina le tusi lea mo le mta upu le aso le nei o taimi o whaingatā, whaperetania, the tribulation, ua uma na whamatala le vai aso lea taimi o le atua o lana kālena, fitu afe tausanga, ua lata tātou I le iunga o le ono afe tausanga, o lesi afe tausanga lea, o le ata ua I le mta upu le vai aso lea, taimi e toe fio mai ai keriso. O piriota foi o le atua e fitu ona piriota na ta ua le vai aso lea, taimi o le malamalama, taimi o mai le angasala, taimi o le lolo noa, wa amata ia tunuu o le taimi ua o mai le polomisi a peramo, lona wha, lona lima, ua o mai le tūlafone ia mose, ua umala le lima le nā a le lona ono le wa iei tātou, taimi o le alofa tu noa. O taimi lao le alofa tu noa ua lata ona uma. Ai whai tau le tusi le whaalinga mua lua ma le tolu, ina ua ave le atua le whaalinga ia Ioane, o na tautala leo Ioane I e kāle si e fitu ma ua whauma ina. O ina la I le kālena le atua, tau fo ina tātou malamalama I umaloa, so o loa la ia le vai taimi le ala tala no ai le tātou mta upu le aso nei, e whaasolo atu I le toe fio mai o keriso. A umale nā, o le fitu o le si afe tausanga muli o lo ta ua, ma le si piriota muli o le afe tausanga, e kavala le vai aso lea, a o le aso le nei. La tatu tala no I taimi o whaingatā, taimi o puapua ngā. Whamai la Paulo le lua, te Salonia o le mta upu e lua, whai upu mua le sfulma le lua. O le nei mātou te ai o iatu ia te o tau le au soe, I le mata upu I le fio mai o leo tātou o li o Jesu Keriso, ma lo tātou whapotopoto ina ia te ia. Whaipue lua, ina ne I vave li liwina o tau loto, pe wha atu vale ina, I se nganga, po se upu, po se tusi, pe sea I na ia I mātou, peisea I ua o mai I le aso o Keriso. La u whamatala la I titi nei whai upu ia. Whamai Paulo. Ia tātou malamalama I mata upu e whātitau I le toia fio mai o Keriso. Whamai leo lana tala le whai upu e lua. O te mana o la ia te o tau. Awane ia atu vale o tau loto. Ona o whamatalanga ua whioa I solo e whātitau ia sole I unga. Mai lana tala, po se upu, po se tusi, whether it's words of mouth or a letter. O aso ngā whaonga tusi, o aso ngei o whaonga I a social media, ma le computer, ua oso lo ai whamatalanga, e whamai Paulo. Aua le whaatu atu waleina o tau, a ia o tau loa, le finangalo le tua, whai upe tolu. Aua nei whaase se ina se tasi ate o tau, I se tonga fiti e tasi, ma nei le upo Paulo. Wa ele o mai le aso, le na aso, se ia mua I ona, tau nuu o le te ese. Ma ia whaalia mai o le tangata o le angasala, o le tangata lea o le malaia, e iei le tangata o le angasala, e iei le taimi e whaali mai, o le winga leo le whaiupu wha, o le tangata leo le angasala, wha mai o le te atu, o le tangata o le angasala wha mai te atu, o le atu o le tangata lea, e le
upu palangi o le Antichrist, o le Antikristo le nā whamai e te atu, ma wha mawalunga ina ia ia te ia sili I mea umalava ua tauina, ma mea ua ifo iai tangata, o lea ua ti ai o ia le malu o le atua peisiai o le atua o ia, o loo whaali mai o ia, o le atua lava o ia. Whamai Paulo iai le taimi o mai le tangata te elea. E sau o te le malu. Wala au tangata o mai tāpua ia te ia, follow mai lea. Whamai Paulo whaupo ono. O le nei fo I wa autau I loa le mea o loo whaalave. Ina ia whaalia mai o ia I ona lava aso. O le a wha uma I le tātou whaitau. Ai o le tala Paulo I, mo mua ia e loa aso le unga. Lona lua, aua nei whaase se ina oi whamatalanga lai salalau solo po le pepa po le tusi, a ie whalongo le upo le tua, lona tolu, whamai e le tangata te, o le Antikristo, e tau le tangata, o le a te atu matu lai mai, e manao ia ifo uma tangata ia te ia, ma le si mea lo tau e Paulo, whamai, ua tuaila o na whaali mai le tangata lea, se ilonga ua ave e seina le kalesia. O le tatou mta upula e le aso nei, o le taimi o le whaalinga mai o le tangata te elea, ma lona piriota lea e ta ua I le tusia tani elu o le fitu tausanga o le fitu tausanga lea e tūlai mai ai le tangata lea I taimi o le unga. Se o toa whai tau le tusia ngalu a le tusia tani elu e iwa o le whaiupo luasfu ma le fitu whaafonga mai, tani elu iwa luasfu ma le fitu. Nā te whaatu mawina fo I le whengainga I tangata e toa tele. O le tangata te ele ana tāua I Paulo, e tāua e Paulo. Whamai tani elu e tūlai mai le tangata lea, o na ia whaatu mawina la ia o le whengainga mai e toa tele. O le hale whengainga lea. O le whengainga o loo iai aso nei, o loo sa ili le lalolangi, e mai se whengainga o le file mu I le vao Israelu ma Palestina. O le whengainga lea o loo tā ua e tani elu whamai, e tūlai mai la le tangata lea, o na ia whaatu mawina, he will confirm a covenant, a treaty. It is a peace treaty, o na whaile o le whengainga mai e toa tele, o ai e toa tele. O tangata e toa tele, e whātatau I le whalapotopotonga atu nuu, o le au whātasi ma le tangata te elea, po le manuwhi ai whamai la. O le atu lai mai le tangata e toa tele, e whaile lato whengainga me e toa tele, I le vaiaso e tasi. Whamai tasi le vaiaso, I le winga le upu e Peru le tasi le vaiaso na I nā, o lona winga e fitu tausanga. Whamai e tasi le vaiaso, but the real meaning of that, e fitu tausanga, e whai ei le whengainga le nei. Hei wholo mai a wha mole, I le nā whai upu e luasfu mar fitu, o le tani elu iwa, whamai, o le vai luanga le mufo I o le vai aso sā, na te wha ngata ai le taulanga a toa, ma le mea fua I fuaina, ina ia whai le tū o le malu mea e ino sia, e whātafua ina ai, se ia o I le unga, I le mea ua tuupule iai, ma ua whao ia te ia, na te whaatafuna ina. E whaisi, whainga tāle whai upu lea, a se o whamatala atu le winga le tala lea. Whamai Paulo, e ei le tangata te e tūlai mai, o le a ia whaatonu tangata e tāpua ia te ia, o le whamatalanga Paulo, e whaatau le perofetanga sa whai e tani elu, I le manuwhi ai, whamai la, e tūlai mai o na whaila I o le whengainga, na te wha mautuina le whengainga. A uma le whengainga, o le whengainga la lea, ua whaia mātunu lea I le whaperetania o le European Union, o le whengainga atunu o iai fo le pāro le United Nations, whamai la tuspa ia. E whai le whengainga I le vaiaso mua. O le vaiaso mua, le tāua I. E tusa, e fitu tausanga le winga Hebrew word for that, 7 years.
Ai fa mai I le afa o le tausanga. O le tolu ma le afa tausanga. O I e sui ai le tamaloa lea. O le antikeriso o le tangata. O le tolu ma le afa tausanga. Fa mai o le onga atu tonu la. O le vaiaso. 3.5 years. E sui ai le tamaloa. O na ia whaatuina la ia I te tonu o le malu malu. O le mea tau o le mea inosia. O ila. O le mea inosia whaatafuna ina I le malu malu. O le mea la. O le tolu ma le afa tausanga. Tolu ma le afa tausanga mua mua. Ma le tolu ma le afa tausanga muli muli. A le o ngā te tonu fa mai I le afa o le vaiaso. E sui ai le te malo lea. O le tata mata upu le aso nei. O te fia wha matala le tolu ma le afa mua mua lea. Ai o le a tatou tala noa I lesi vaenga pe a maua le tatou taimi. O taimi o le tala la le tuspa ia. O aso ia e tau o aso whaingata. O taimi o le tribulation e a mata o le fitu periota. E te loa ua a mataina le taimi lea. I le taimi e sainia ai le peace treaty lea po o le whengainga o le file mu. O la le mea lea ta o le tribulation o le taimi o whaingata. E ese la ingoa e whaingoa I le tuspa ia taimi whaingata ia. Fa mai le tala Isaia lua whai upasuma lua. O taimi o le atua. O le tala Tanielu o taimi o le unga. O lo whamatalaina Yesu Keriso I le mātai o sfuma le tolu. Fa mai o taimi o le whai unga o le lalolangi. Ai tā ua na tātou malamalama o le tribulation po o aso whaingata. Le fitu piliota le fitu tausanga lea. O le tolu ma le afa tausanga mua mua. E le o le taimi whaingata lea. Whalong mai. O le tolu ma le afa muri. That is the real tribulation. O le fitu tausanga. O le tolu ma le afa tausanga mua mua e ta ua o taimi o amatanga o tinga. The beginning of sorrows. The real tribulation e ta ua le whapalangi. That great tribulation fato a mata I le afa o le vaiaso po le tolu ma le afa tausanga. Mana tua la mea na a lau whasolsolo le tātou mata upu le aso le nei. O aso whainga tā la po le periota lea. E lua o na mafuanga. Two purpose of the tribulation 7-year period. Mafuanga mo mua. Ina ia mawhai o na iloa e wasaunia e le tua aso whainga tā ia. Ina ia mawhai na iloa Isala elu. O le Mesia o Yesu Keriso. O le lato Mesia lea. E o mai taimi nei. Whaingatanga except e Israelu Yesu Keriso o le lato Mesia. Ina ua tātou whaalongo e le taimi o le maliwa Yesu Keriso. Ua sau Yesu. Ua su e whamai. Ina ua whaiatu Yesu o ia o le tupu. Na le fia umatangata o na whasa tauro leo Yesu Keriso. To e tūrai mai. Ua whaiatu o ie le langi. A o le au Israelu. O lo whaatali lato le lato Mesia. O le tribulation la. O se tasi leo awala e sau ni uni ai e lea tua Israelu. Ia suia I lato. Ina ia maua I lato le wha o le tanga I le taimi lea e whaingata. O mai ai aso whaingata. Ma ia iai lato I le ola e whavavau. A ia aua ne I o I le meo le ao. Iai le tia Apollo mauna tangata. O le purpose mua lea. O le winga lona lua o aso whaingata. Le periota lea. O ie whaasala I e le tua I lato umalawa I le mulimuli a Yesu Keriso. Whaasala I sa tani, whaasala I anga au, whaasala umaya, the rebellious people. That is the second purpose of the tribulation, to punish and judge and punish all of them. So it's for Israel to turn to God, their Messiah, to Jesus Christ, and also for the rebellious as their pay and penalty for not accepting Jesus Christ. Mantualai tu ia lua. O le fasili o la le umi o le nei taimi o whaingata. How long is the tribulation? Pe ona tā ua, the first 3.5 years o le amatanga leo tinga, the beginning of sorrow. E iei la le periota I te tonu I le valea
O I leanga whai maitani e lu, e tūlai ai le manu whiai, ma wha atu le mea inosia I te tonu le manu manu. O le mea le nā, pēna o se vaiaso I le māsina e tupu ai, o na vāina, o na amata loa lea o le si tolu ma le awhatausanga. O le tolu ma le awhatausanga lea lo na lua, le si half, o le fitu tausanga. That is the real tribulation. O ina la, o ina a matai. Mai la tuspa ia. E tātou tusina whaita wina. E amata na sau le tangata te o le manuwhi ai. E sau mawhaali mai o se tangata le lei. A o le o ngā te tonu le vai aso. E sui e le te maloa. O I will take over e le ti apolo ia le pule e le te malo lea. O la tātou whaasolo solo atu iai. Ia tātou loa o le focus la o le taimile nei. O te fia whamatala le tolu ma le awhatausanga mua. O le mea mua, the first part of the event of this, o le sainia le o le whiangainga o le file mu, the peace treaty will be signed, o le Middle East Peace Treaty. Tusa o le whiangainga o le file mu. O le mea la, o le whiangainga le o le file mu, ua lewa o na amataina matau mawhai tai o malo e whataunuina. Ina ua amata le malo Israelu I le tausanga e tasihiva whaasfuru ma le valu. Na le fia Palestina, mana o fo I lātou e whai le lātou malo. O na recognize la I o Israelu, a o tausanga umaia e misa e malamalama I le Middle East ma te tonu I a aipa ia. E kau ia so e tau solo atoa. O le mea la, ma le tausanga e awhi iwa se lau fitu sfu ma le tolu, na amata o na tau mawhai le United Nations ma Presidente o Amerika ina ia tuu whaatasi se mali lienga, the Peace Treaty. E ila le tamaloa le suafo, le tamaloa le o Dr. Henry Kissinger, he was the first man na matuai tau mawhai malosi ina ia mawhai ngā tuu whaatasi le whiangainga lea. Whiangainga le ta o e Paulo, le ta ua foi e le tātou tusi na whaitawina ia tāni elu. O mai la ina ua whaasolo solo mai tausanga ia. Uma le lei umatu lesi Presidente o Amerika latua, the last one o Barack Obama, ua tau mawhai ele weka, every time e tau mawhai whaile peace, e kau ane mea. E makua I vevela ale mata upu lea. O le tausanga le nei. I le tausanga ia janu, o le masina Januari. O le pleskenga la Donald Trump is the first president that was able to bring forward something ua lango inga le tele o atinu. O le tausanga o le taimi a Januari, tusa o ina na present le peace treaty a Donald Trump, mai o le taimi mua foi lea, ua vai ai e to fitu atunu o alapi ua lato lango ina. And also, it's about 23, lua se fulu ma le tolu atunu ua alapi, o le lalolangi, ua lato Australia o lo iai foi. O le mea la, e fōlinga mai ua move forward se plan, o le taimi mua foi le nei le lalolangi, a tau malamalama le Presidente o Amerika o lo iai, President Donald Trump, ua tele mea e whai le te māloa le nei o lo o whaataunu uina ai, le tele o le tatalo le Kerisiano, ma perofetanga I le end times ale tuspa ia. Ua whai a mai e Donald Trump le ofisa o Amerika mai Tel Aviv ma ua whaatu I tutonu Jerusalema. A mai e Donald Trump le wha mautuina o le sitete o Israelu. E ile si vaenga ngā lunga o Israelu, Syria le vao Israelu ma Syria, e tau le Colon Heights, we've been all to these places. O ina ua Boto e tuwhaina fo I Isala e Donald Trump ina I mawhai o na iei le pulinga Israelu. A o le wala lea, I le tausanga le nei, na present ai le treaty lea. E leo mauti noa, po o le asaingia le treaty lea. O le mea mauti mali ai. O le tangata sa prepeinga le treaty lea. Tolu the last 3 years, na sauni uni, a young man was preparing the whole treaty. O le atalii, o le son-in-law of Donald Trump. His name is Jared. He is the one that prepared the whole treaty in the last 3 years.
Ina ua whai ele tamai titi ele os kamai kiki. He's a young man, he's not even 40 years old. I think he's 38. Ole tamaloa la ia, ole young person there, he's a very rich man, ole Israelu, he's a Jew. He wrote up the whole plan. He prepared the whole plan for the last 3 years. Fa mai le tala mo mua le tamaloa le ina ua o mai le vaenga le sauni le malilienga lea. He said, o te le fia whaalongo about any history of that. I want to start straight away. I don't want to hear any history. O te le mana o ai, le whaasolo la ia. O na wha mai la, o le mea lea ka fia le sai le progress o le talanoanga o le mea lea, o le coronavirus. O lo hou nei o le virus, masalo a le virus, o na toi whaawau le o le talanoanga, a le taimi mua le nei. Ua wa aia le tele o le lango ina e maa lo, ia le sava le file mu lea, the treaty lea o lo sauni ele la langi. O le si mea tātou loa, e maa lia tele le au Israelu ma le au Palestina. O le au Palestina, a e fisiri oi e tangata Palestina. O le tali puu ai le au Palestina, they are the cousins o kausonga o Israelu. O ina te tupu mai original people na feola mai ma te tupu mai a Isamaeli. Le au alapi in Palestine, I Palestina le taimi nei, they are the Muslim Arabs. O le au Musalemi la, e manu o le latou talitanunga, o latou fo'i o le whanau a pera amu, e te tupu mai la I latou le vaenga le, o lona winga la, o le misa le fai, o le misa a le whanau a pera amu. Ai fai tau le tuspa ia, o lo wha matala ta I tasi umane mea, o lea ua o mai la le taimi le nei. O le au Palestina, it's a mixed, o le lave ia o le au ainga lea. O lo mix ai, a whalonga whai tau le tuspa ia, le taimi lenga sau i o sua, e ave le nu o Israelu I le nu una fola ina. Pa mai le tua, a tau o atu, tuli ese le au Hittites, Jebusite, Amorites, ia le rofa Samoa, le vaenga nga. Ia, that whole list of people belongs to that group. O I la tau fo I whamai o la tau the indigenous people of the land. O lona winga, malama tātou le au, whainga le au Maoli, e whamai le au Maoli o la tau o tangata whanua, o tangata na amataina. I Israelu la, o se tali tonunga fo I la leo le au Palestina, whamai o la tau nga amatainga le land. A le misa. O le vala le whaiei le tau, le tau alea. Whamai le tala le tuspa ia, o le pito Palestina, o lo iai le tua Utah, Judea. Mai na whanau Yesu I petele ema Utaia o Utaia. O le mea lang whanau Yesu, o lo I tonu o le whanua lea o Palestina. I've been there, nga matou whioa I laso whatever, o te manatua le taimi na mat, even that day, nga matou woa le matou tawhaonga, ai pāle ala I le pasi. La kula mako pasi, ai kongi mai le ala, pāle ala, fa mai le pasi, tatou maulu mai lalo. O le mea la le nā e maali ai le vā lea le tupu nei. E le to tele. O I nāna whāna wa Yesu Keriso I petele ema I le area ta o le part of the West Bank o I la le misai le mea. A te loa. E maali e se le matau tia o le nei mea. O le P Street I la lea po o le whenga ingo le file mule tau mwhai ai. E tolua wa uvawa ai la I le, wa whaitau wa I le pepa atoa nga whauni le atali o Donald Trump. Ai a whala I titia, e kolua mea ka uala iei. Whalongo iei lea. O le mea mua. Ia maua le malo o Palestina to establish a Palestinian state. That's the first condition. The second condition, ina ia mawhai ona no nofo pēlau isala elulai no nofo el pitolea. They can stay there, maybe a minority, but they are not allowed to go away. O kele i o le isala elu, the Jews, they are still there. So the condition number 2, they can have the state, ai ngofo I pia I ngā lau isala elu ngā ua ngofo ai, e sanga o ese. O le condition lo na tolu o le malilienga lea, ina ia mawhai
ona tapua I whaatasi Israelu ma Palestina I te tonu o le malu. There is a temple and the condition they need to worship together. O la winga o le mea. E tolu mea ia matau lei mai. O le malo o Israelu ia nonofo peina ma le malu ma le tapua inga le malu. The government, the Jews, and worship in the temple. I le taimea sa waile manu feai. E tāua I o mea I e tolu I le tātou tala I le whaiunga. So let's continue here. Mai la tuspa ia. O le whaasolonga la lea o le whaasolonga o le taimi lea. O le taimi a saingi ele malilienga lea. Listen to this. The minute e saingi ele malilienga lea. Okay, le lopo the mea le prepare Donald Trump might be the right one. And it has to be 70 years. E saingi loa. Kia un loa le fitu tausanga. Pe saingi ngai kausanga ngai por kausanga lea. The minute they sign, you Christian count 7 years. O ina, e amatai le tolu ma le afa tausanga. Ma le si tolu tausanga muli le o pua ngā. Then Jesus will come. E tāua la le mea lea. Let me go on to the other big event. O le event mua le first 3.5 years. O le signing treaty, the peace treaty. O le event longa lua. E iai le taua tele atupu. Ua whaamatala ina nisi o le taua lona tolu le lalolangi, but I le tusi ale whaalinga. Revelation 13. O le tusi ale whaalinga whai upasfuma le tolu. Ai whai tau le whaalinga lea, I le whai upasfuma le lima. Whamai le tusi pa ia, e iai le taimi e sa saa part o le end time, e sau le angelu, the trumpet, e ili le pū. O le si angelu le whaasosolo, le angelu lo na onola. Ai whai tau tusi le whaalinga, o le kele I o group, o meo o bowls, mo meo o koe ngā flakes, o meo malai e whainga sāmai. E le lava si tātou taimi, a le u oto atu mo I tātou. I le whaalinga la se furu ma le tolu, le whai upa se furu ma le lima. Whamai e sau le angelu lea, o na sa sāmai lea, o le mea lea ili e mai le angelu, o I e whātatau le taua. Whamai la tu sipa I le whai upu ngā se furu ma le lima. E tasi vai tolu o le lalolangi e whioti. 1/3 of the population will be killed. E te lola whai o tangatana. 2 biliona, 2 billion people will be part of the people that will die in that war. O le taimila nei, e malamalama I vai I masina matausanga lea ua, especially the last 5 years. O le eleisi atu nu ele o focus I le whainga o me tau. La whaavawe I luma lau tala le mea lea. O Saina, Lucia, ma Iran, o le ko'okolu lea. O kama e sa sao ia lela a mataina le group lea, they part of this war. The United Nations is going to be involved as well. O le tausanga le na tenei, na whana ai e Amerika, le pule, le tamaloa le nga ke plan uma le taua ia Iran. Ai te loa le vai asole nei. Vai asole nga tenei. Nga saule news, whamai le tala Donald Trump, ia Amerika, no more mucking around. Afi o le vale loa le vale Iran, whanga loa. It's in the news last week. Donald Trump gave the order not to hold back, but shoot. This is the beginning. O le mea lai le taua lea. O le taua e mawhai o na amata e le isaingia le treaty. Pe straight after the treaty, o na whaile o le taua. O le mea lai e tātou loa. O le peace treaty po le whengainga o le file mu, ma taua o le awhasolo mai, e taua e nisi o le taua lo na tolu o le lalang. Whamai la tātou, ma tā upu la sole nei. O I, e whaasolo ai I lesi tolu ma le afa tausanga le titoe. Mai le amatanga o le e saingi loa. O na saula I e whamai, e saula ua whaali mai le manuwhi ai. O le manuwhi ai la le kaiminga, o langa ngā luenga. Lana ngā luenga e whai. E kauma whai e ko ngeki lau isa la elu, ma atu nuu I o le ami e le ti Apollo ina ia we whaingofie. O le time before, e tolu a mea o le a whaasolan wha, I u tatou ma tā upu le vaenga lea. O le mea lon tolu, mantua o le whengainga, o le taua, ma le manu ai, ma lesi e la le panga le manu ai. Pa mai le tusia le whaalinga,
e iai le manu fe'ai alua e mai le sami. O le manu fe'ai le alua e le sami, o le antikeriso. A iai le si manu fe'ai fa mai alua e le lau ele o le perfeta pepelo. O le manu fe'ai la e le sami, o le antikeriso, ma le perfeta pepelo, e tō lua la aulia, e ngā lulu e whātasi. Tau te loa o le atua tātou te au na iai. O le atua e tasi tolu pa ia, tamā o le alo, ma le nganga pa ia. O Satani, e iei fo ilang kokoru. O le pito lunga o Satani, e ta ua le tusia whaalinga o le tarako, the dragon, the red dragon, and also e ta ua foi o le the ancient serpent o le ngata mai le amatanga. O ila, e sao wha iai le kālako, a o lalo e sao wha iai le mangu whiai, a o piko lea, e sao wha iai le perfeta pepelo, e tō tolu la lako o kolu lea, e o le tō tolu lea, lea lai fia ula vale i lea tua, ta ma le alo, ma le ngang pa ia. Wa mai la o le taimi lea, ua lata la i le o ngā te tonu, ona tu la ia, fa mai la tatou tusi sa faita wina, i le te Salonia, ma le tusi ale tani elu. E a mata mai la le tolu ma le awhatau sanga, o le makua i le leia o le mangwhai. A o le o ngā te tonu, fa mai halfway through the week, he changed. O le mangwhai la ma le perfeta pepelo, they are two men. Iei le tali tonunga o la ua leva o na sauni te malone te o lua to take over. O ila i le o ngā te tonu, e sa wai le pule le ti apolo, ua control au vaenga i te o lua, they become nasty. They're not going to be nice anymore. Mai la te spa ia le taimile nā, i le o ngā te tonu, ua whaatū loa, e te i whamau a kei a Israel, se koe alutasi ala utala i le taimile o le malu. O le taimile ua toi fausia i e Israelu le lato malu lon tolu, the third temple, o lai ua plan e fai, o le malu la lea. Whamai a uma le fai le malu. O na mawhai la ia ua toi o atu Israelu e fai lako sacrifice, malako offering, ua toi ofa lato taulanga, the animal sacrifice. O le mea la o tupu, tele tangata la complain, the animal activists, they're going to complain, ma le fia le mea lea. Ai na ola ia le tiapolo o le taimi lea, ai fai tau le characteristics, po winga o le tamaloa le o le manu ai. O lana ngā luenga le fai, ia manu maloina, ia loto o atunuu, ai maise fo Israel. He's a good man who faali mai makua i le leia mea uma. O le mea la le tamaloa le fai, e fai la ina ua uma na fau le malu ua iei le malu. Fai mai la le o ngā tonu, o na sui lo le o le tamaloa fai a Israelu. O te le toi mana o mia o tau fai tau tapua inga. No more sacrifice. E iei la u ai kia fau lea. O le a whaatuina lo whaatusa i te tonu o le malu. O le whaatusa la le ta o le tuspa ia o le mea inosia. The abomination of desolation. O na whaatule le tamaloa o lo na whaatusa lea. Na whailona i o le tala le tamaloa lea. Nuu uma mātu nuu. O le taimilale nei, I am your king. You have to worship me. O ila le ta ua ele tamal ele tusia le ale tani elu iwa le fai upo luas fulma le fitu. O na faali mai lea and the Antichrist reveal himself. Fa mai Paulo, e iei le taimi o lo iei le mea o lo lave for the revelation e faalinga mai o le tamalo lea. I hope you follow so far. I'm now coming to the end of this part. O le mea la, o inala, ua whaatuina ina, o na saula ia wa tolu la mele o tupu, wa saula di te Apollo, the dragon, will take over everything, wa whaali mai le manu ai. O le manu ai la, man tua fai le taua lenga fai. O le manu ai, o lana ngā luenga, o ia le la pulea le malo etasi, the one world government. O le perfeta pepelo, o lana ngā luenga o le pulea le o le one world religion. So the one world government and the one world religion will form what is called the new world order. Ia, o le vaenga mōmua lea, o le mea la ia eiloa, o le vālea, o le tolu ma le awhatausanga, ma le si tolu ma le awhatausanga, o i, the last 3.5 years,
That is what you call the Great Tribulation. Not the first half, the Great Tribulation. O le pilioka fik kausanga. First half is the beginning of sorrows. Tolu mea sa utaua, o le sainginga o le whiangainga, o le taua, ma le whaalia mai o le manu whiai leo ngā tutonu lea. O le si la vaenga, ia e sauni ai tātou te talanoa ai i le vai aso lea. Sili muli o le whae wina tātou le aso le nei. O le hala taime e sa wai e alu ai le se tianga. E iai tātou le lotu ma le kālesia i taimi o mea iau whamtalatu. O le si mea la ia o te fia whae uatu ai le tātou aso le nei. Wa e whaalongo i le whamatalanga so far, I have never, ele i tā ua le ongo, the mark of the beast. I'm going to finish with that. O ngā whea oso mai le mark. Me ngā o whea tuai. Wha mai le tuspeia. Au e te popole o aso nei. O video uma e ke whai ka waifa mai ua mai le whakua laisa ma le mea ngā kore lima. That is not the mark of the beast. Amen. Ele o se ongo mea ngā. O mea whakaikai. O mea umalanga. And also, o le tamā loa leanga sa ungia le peace treaty leanga o whai atu, le son-in-law of Donald Trump, he owns a building in New York. O le address o le building, o le ono, 666 Fifth Avenue in New York. I'm not saying he's the man, but we don't know. O la kai me so titiang. O fel kai me oso mai le ongo. I will tell you next week. Fa fitailo fa longo le asol nei. May God bless you. Ye fa manuia tele le tua sauni. Fa ngāt tau le taimi. Ia so soani le tua fa malmalama le nei ta upu ia te oi. O le atatu fai ona fa wina lo tatu sauni nga fa fitailo fa longo. Hopefully you get the message. Don't miss next week. It's going to be very good, the ending. Ale nei tula, tātou whafo i le vi inga i le tua, whaftaila na upu le nei aso. Let's pray, tātou titalo. Whaftaila le tua, whaftaila nganga pa ia i le whaamalamaina le tua o la upu le nei aso. Talo lo mātou te mā au yeise mea o misi po o le o tusai malaua fionga pa ia, so soani mai nganga pa ia, mawhai ona toi whaasao le tua. Ai o te talitonu o le aso le nei ua iaisi na malamalama anga le tua a lau e kālesia ma lau whanau ai maise i lātou e leo iaise malamalama i le nei mata upu. Whawhitai o aso a muli wha mai lau a fionga le tua aua ne i whaaseseina i mātou ai te tau o na mātou loa. Whamanuia le tua le nei aso, whamanuia i lau e kālesia, whamanuia i o whaafonga mai le tua, iaise tasi e le italia o i keriso. Ia avea le nei mata upu le tua, ina ia avea maalo le whaalotanga. Whaftailo mātou te mai la upu le suafo Jesu Keriso. Amene, ma amene. Tātou wheloa i le vai aso lea, whaftai. Amen. Ia, talitono ua whaamoniwe ina i le atua lau whaalongo, ma saulongona i lona upu le nei tae au. Ai whauma sautala ini foi upu mai le tusi o Isaia lona mata upu e ono spulu. Fai pumuamua se whaangata i le tolu. Tūla ia, i nā malamalama ia. A wā wo o mai lo malamalama. Wā lua e fo i le pupula o le alii i o lunga. A wā whauta mai, e ufitia le lalulangi i le poulioli. E ufitia fo i noo i le pongisā. Ai a whioa e le alii i o lunga. Ma le pupula o le alii e ali mai lea i o lunga. E o mai nuu ese i lou malamalama. O tupu foi e o mai i lātou i le pupula o lou aluae. Ia soifua o nau Yesu.